Ïasaid an Ïing Ïasaid nakabanta ka application pan Jamin uraj Kushwaha hak arpu khandai terek uyayong arajar punrio hadien ka jingwan Ïasaid jong ulaong bakasa hak Ïing Kashsari lani ka district but session court menta ban ai ka hukum. Ka application jingkar pat pelat Jamin uraj Kushwaha latap hak arpu pra terek uyayong arajar punrio bat kalong halor ki jo kimat balapan da ka sonam ka balayo Jamin na ka court ka kong DR Kharbeteng additional DC judicial Shillong haringkat South Lake Kendon bagasonam kadiban bot renti. Uraj Kushwaha lakado baude ubaiet kasonam Shwa bakanya thok bat Raja Raghuvanshi bat lakado baude ubapanyat ya ka kampanyap yaw raja da ka jia sala bat kasonam hi bat ban ai nong panyap halai ngot kibriu. Kadai hak arpu ay terek jemang arja arpusan bakasonam bat uraja kila 1 poi Shillong da ka jingtmu wan kai honeymoon sa kathan sora bat kila hiar sa sora hak step ka babot kata hak arpu ar terek jemang arja arpusan da ka skuti bagi semua na kiting road. Ya kitegi sijur lakhen jar ngai tat hadu balap ya kamet yap jong raja nariat arliang hajan kakshad wei saudong haka ar terek jeliu arja arpusan. Haka step khandai terek jeliu arja arpusan lakem ya kasonam na Gazipur Uttar Pradesh bat kham hadin pat yau Kushwaha. Upi yuben ulaong ba umpat la ban krani ay wat la ukudo bagi kendon Ïasaid kidiki jo kumbala Ïasaid penyo Jamin ya kasonam. We have just argued the bail applications. We are waiting for the order. That's all I can say right now. We are claiming parity with the other bail application that was allowed. So the sections are same. So let us wait for the order because we just finished to argue the matter. Okay, thank you so much. By when this? We don't know by when, but thank you so much. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.